Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'inyenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya mbere z'ukwa munani. Amazina y'umusore w'imyaka 17 urega ubwicanyi bw'abakobwa batatu mu mujyi wo mu majyaruguru yo mu Bwongereza ku wa mbere yatangajwe. Ni Axel Muganwa Rudakubana ufite ababyeyi b'Abanyarwanda, akaba yagiye mu rukiko kuri uyu wa kane mu mujyi wa Liverpool. Umutegetsi w'ikirenga wa Iran yayoboye amasengesho yo guherekeza isanduku y'umuyobozi wa Hamas Ismail Haniyeh wiciwe i Tehran ejo hashize kuwa gatatu mu gitero cyo kumwivugana kiregwa Israel. Nyuma y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bigire ku masezerano yo kugerageza gushyira intambara inyuma mu burasirazuba bwa Kongo, umutwe wa M23 uravuga ko uyashyigikiye. Hari n'ikinamico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kane. Turukiya iravuga ko abantu 26 bahererekanyijwe mu gikorwa gikomeye cyo guhana imfungwa hagati y'Uburusiya na Belarus ku ruhande rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage n'ibindi bihugu bitatu by'Uburayi ku rundi ruhande. Yavuze ko igurana ryahujwe n'urwego rw'ubutasi rwa Turukiya ryabonye indege 7 zikoranira mu murwa mukuru Ankara. Turukiya yemeje kandi ko Abanyamerika Evan Gershkovich, umunyamakuru w'ikinyamakuru Wall Street Journal, na Paul Whelan wahoze mu ngabo zirwanira mu mazi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu mfungwa zafunguwe. Yanavuze kandi ko Ilya Yashin utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burusiya, Umudage Riko Kriga wafungiwe mu Budage no muri Belarus nabo bafungurwa. Byitezwe kandi ko n'abandi Barusiya bafungiwe impamvu za politike bari muri aya masezerano, barimo ndetse n'uwo ku rwego rwo hejuru Vladimir Karamuruza unenga Kremlin bikomeye. Turukiya yavuze ko umukozi w'urwego rw'ubutasi rw'Uburusiya ufungiwe mu Budage Vadim Krasikov ari umwe mu Barusiya 10 nabo bari bufungurwe. Hagati aho Kremlin, ibiro bya Perezidansi y'Uburusiya byavuze ko ingabo zabwo zizahanura indege z'intambara zo mu bwoko bwa F-16 zizakoreshwa na Ukraine. Ni mu gihe hari amakuru avuga ko Kyiv yamaze guhabwa icyiciro cya mbere cy'izi ndege zakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ukraine ntiremeza aya makuru. Mbere Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Lithuania yari yashushe n'uvuga ko izi ndege zamaze kugera muri Ukraine. Ku rubuga nkoranyambaga yanditse ati ikintu kindi cyasaga nk'ikidashoboka cyashobotse ku buryo bwuzuye. Ukraine imaze igihe isaba guhabwa izi ndege z'intambara za F-16 nyuma yo gukoresha izo mu gihe cyo butegetsi bwa Gisoviyete mu kurwana n'Uburusiya mu kirere. Bimwe mu bihugu bishyigikiye Kyiv nka Denmark, Ubuholandi, Ububiligi na Norvege byasezeranyije kuyiha izi ndege. Tugaruke ku nkuru twabagejejeho ejo hashize yerekeye amasezerano y'agahenge hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Nyuma y'uko abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bakize umukono kuri aya masezerano yo kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Kongo, umutwe wa M23 uravuga ko uyashyigikiye, ariko wongeraho ko uzagenzura ko uruhande rwa Kongo ngo rubishyira mu bikorwa. M23 ishinjwa gushyigikirwa n'u Rwanda, ibirego u Rwanda rwamye ruhakana ku buryo bukomeye. Navuganye na Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23. We are not opposing on any resolution for peaceful resolution of the conflict on the moment. Nta mwanzuro n'umwe ugamije amahoro twanga. Twemeye uyu mwanzuro w'amahoro ntacyo tubangamiyeho. Twagaragaje gusa ko tutatumiwe muri iyi nama. Ni ibintu byumvikana kuvuga ko inzira y'amahoro ya Rwanda ireba ubushyamirane busanzwe buriho hagati ya guverinoma ya Kongo n'u Rwanda nk'ibihugu.
twe M23 nk'uko twabivuze, umwanzuro uwo ari wo wose, inzira wanyuramo yose ugamije amahoro turawemera. Twasinye amasezerano yo guhagarika imirwano ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu 2023 i Rwanda muri Angola. Uyu munsi nabwo turavuga ko tutarwanya ihagarikwa ry'imirwano. Icyo dusaba leta ya Kongo ni ukwemera ko amasezerano y'agahenge agomba kubahirizwa, kuko kenshi iyo habayeho agahenge, leta ya Kongo iboneraho kwisuganya no kongera kwegeranya ingabo zayo, bagakomeza ibitero igaba ku basivile ndetse no gukomeza umugambi wo gutsemba ubwoko. Niyo mpamvu tuvuga ko ibi bigomba guhagarara, leta ya Kongo ikubahiriza aka gahenge. Ntitwigeze tugaba ibitero kuri guverinoma ya Kongo. Icyo dukora ni ukwirwanaho gusa ku bitero bya leta n'abo bafatanyije. We never attack the DRC government. We are just defending ourselves against the attacks coming from the DRC government coalition forces. Ariko ibyo ni ukwitana ba mwana gusanzwe hagati y'umutwe wanyu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. None se ubu uri kuvuga ko noneho mugiye guhagarika burundu kurwana n'ingabo za Kongo? We are never attack the DRC government. Ntidutera guverinoma ya Kongo. Niba uvuga ibitandukanye n'ibyo, guverinoma ya Angola niyo dutangaho umugabo. Ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu, ubwo hagombaga gusinywa amasezerano y'agahenge hagati yacu na guverinoma ya Kongo, twe twarasinye, ariko Kongo yo ntiyigeze iyasinya. Ko bashyize umukono kuri ariya masezerano y'agahenge, mwe mugiye gukora iki rero? We said if the sign Twe twavuze ngo niba basinye amasezerano y'agahenge niyubahirizwe. Nta gihe kinini gishize dusinye andi masezerano y'agahenge hagati y'impande zose zihanganye. Twari twiyemeje kuyubahiriza kugira ngo duhe akanya ibikorwa by'ubutabazi. Niki cyakurikiye? Leta ya Kongo yakomeje kuyarengaho. Mu kanya gashize wavugaga ko mutishimiye ko mutatumiwe muri aya masezerano. Urashaka gusobanura iki ahangaha? What I'm trying to say is basically the Luanda process. Icyo ngerageza kukubwira ni uko amasezerano ya Rwanda ari hagati ya Kongo n'u Rwanda nk'ibihugu. Nta ruhare twagize muri iyi nzira ya Rwanda, aho M23 yagize uruhare ni mu nzira y'amahoro ya Nairobi. Ariko kubera ko twubaha abategetsi b'akarere ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, twemera inzira y'amahoro iyo yose yavuye muri iyi nama. Tugiye mu burasirazuba bwo hagati, aho umutegetsi w'ikirenga wa Irani yayoboye amasengesho yo kuherekeza isanduku y'umuyobozi wa Hamas Ismail Haniyeh wiciwe i Tehran ejo hashize kuwa gatatu mu gitero cyo kumwivugana kiregwa Isiraheli. Mu gihe ubwoba bw'uko hashobora kuba intambara yeruye bukomeje kuzamuka, uyu munsi Isiraheli yanatangaje ko yishe umuyobozi urwego rwa gisirikare wa Hamas i Gaza mu kwezi gushize kwa 7. Inkuru ya Yolande Ner uri Yerusalemu muragezwaho na Nini Iradukunda. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la Ayatollah Ali Khamenei yasengeye umubiri wa Ismail Haniyeh ari kumwe n'umukuru w'igihugu mushasha wa Iran. Ismail Haniyeh yagandaguwe yari Teheran mu birori byo kwimika umukuru w'igihugu mushasha wa Iran. Imbonesha kure y'igihugu yerekanye isanduku yiwe iri mu ikamyo iri kwica hagati y'isinzi ry'abantu bamwe bariko barazungagiza ibendera rya Palestine. Iran yararahiye ko izohora ubwicanyi bwabereye ku gataka kayo. Naho Israel itemeje ku mugaragaro uruhara rwayo muri ubu bwicanyi, uno munsi yavuze ko yagandaguye uyundi muntu mukuru wo mu mugwi Hamas, Mohamed Deif, mu gitero cagabwe i Gaza mu mayinga biraheze. Umushikiranganje wo kwivuna abansi yavuze ko yari intambwe ikomeye mu gihe igihugu ciwe gishaka guhasha Hamas inyuma y'igitero caguyemwe abantu benshi ku itariki 7 z'ukwicumi. Ibiheruka kuba harimo n'iyicwa ry'umugaba mukuru w'umugwi Hezbollah ryakozwe na Israel Beirut byateje ubwoba mu makungu bw'intambara yagutse. Tukiri muri ako karere k'uburasirazuba bwo hagati, umuyobozi w'umutwe wa Hezbollah na Hassan Nasrallah aravuga ko intambara na Isiraheli yageze ku rundi rwego nyuma y'uko yiciye umugaba wa gisirikare wo ku rwego rwo hejuru. Mu ijambo rero yavugiye ahantu hatamenyekanye igihe yari mu muhango wo gushyingura Fouad Shekri, Sheikh Nasrallah yavuze ko Hezbollah iri gusuzuma icyo yise igisubizo kizweho kandi nyacyo ku gitero cyagabwe ku muyobozi wayo. Minisitiri w'intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu yavuze ko Isiraheli iryamiye amajanja kandi yiteguye icyaba cyose. BBC gahuza miryango ni saa 11:39 muri studio za BBC i London.
Samuel Zebura 21 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turakomeza amakuru arambuye nyuma y'akaruhuko gato cyane, ntujye kure. Ni Prudence Ngyumva. Tuze hano mu Bwongereza aho amazina y'umusore w'imyaka 17 uregwa ubwicanyi bw'abakobwa batatu kuwa mbere mu majyaruguru y'Ubwongereza yatangajwe. Ni nyuma y'uko umucamanza akuriyeho icyemezo cyo kudashyira hanze umwirondoro we. Axel Muganwa Rudakubana ufite ababyeyi b'Abanyarwanda yagiye mu rukiko kuri uyu wa kane mu mujyi wa Liverpool. Ashinjwa kwica abantu batatu no kugerageza kwica abandi 10 mu gitero cy'icyuma kibasiye imbaga mu mujyi wa Southport. Hagati aho Minisitiri w'Intebe Keir Starmer yahuye n'abayobozi ba polisi mu kubizeza ubufasha bwuzuye nyuma y'imyivumbagatanyo yuzuye urugomo mu bice byinshi by'Ubwongereza bisembuwe n'iki gitero. Uru rugomo rwarezwe kandi ikwirakwizwa ry'amakuru y'ibihuha ku mwirondoro w'uyu musore byakozwe n'imitwe y'abahezanguni barwanya bimukira. Inkuru yo ku rubuga rwa BBC muragizwaho na Premier ku Magenge. Axel Muganwa Rudakubana kundwiza ni hazoba akwije imyaka 18 y'abakuze, ariko umucamanza yatanze uruhushya rw'uko izina ryiwe rimenyekana ku mugaragaro, ibintu bundi amategeko yo mu Bwongereza asanzwe atemera ku bana baba bafashwe bakekwa ko ibyaha nk'ivyo. Umucamanza yavuze yuko kubandanya guhisha iryo zina biha umwanya abafise izindi ntumbero kubandanya bakwiragiza amakuru atariyo canke yo kuyovya mu gihengeri cahabuze amakuru y'ukuri. Umucamanza yemeye yuko ingingo yiwe ari idasanzwe, ariko avuga yuko ashize ibintu ku munzani uhengamira ku ruhande rw'ineza y'abanyagihugu yo gutanga uruhusha rw'uko amakuru y'urwo rubanza aja aramenyeshwa yose. Uwo muhungu wahitwa Banks muri Lancashire ashobora kwagirizwa kandi gutunga imbugiti hese yo mu gikoni. Rudakubana yabanje gucishwa gato muri sentere y'abana aho yashitse ari mu modoka y'igipolisi aherekejwe n'abapolisi benshi. Imbere y'ikibanza cahagenewe amenyesha makuru cari cuzuye cyane, yakubise amaso abamenyesha makuru imbere yuko asabwa kwicara imbere y'umucamanza. Mu mwambaro wo hejuru yari yahawe n'igipolisi, uwo muhungu yadugije umupira wiwe w'imbeho gushika hejuru y'amazuru aca arunama. Muri ico kiringo c'iminota 5 iyo ntahe yamaze aho ataco yigeze avuga. Nta muryango numwe wari uhari, waba uwa Rudakubana canke w'abahuye n'ivyago muri iyo ntahe ibigenewe ibibazo byo kuzuza impapuro z'urubanza imbere yuko uwagirizwa arungikwa muri sentare zo mucira urubanza. Mu bana batatu b'abakobwa bishwe muri ico gitero cyo kuwa mbere aho bari mu cigwa c'umuziki mu gihe c'uburuhuko, harimwo uw'imyaka 6, 7 n'9 bapfuye bazibuwe imbugita. Abandi bana 8 n'abakuze 2 nabo barahakomerekeye cyane, ariko abana 2 uyu munsi vyamenyeshejwe yuko bavuye mu bitaro mu gihe abandi bakiriko baravugwa. Inyuma y'ico gitero ejo haradutse akajagari mu Bwongereza aho abantu barenga 100 bafatiwe mu myiyerekano i Londres kwa gatatu mwijoro. Umushikiranganje wa mbere Keir Starmer akaba yavuze yuko atari imyiyerekano arakajagari gategerezwa gufatirwa ingingo. Muri Nigeria habaye imyigaragambyo yamagana izamuka ry'ibiciro n'imiyoborere mibi mu gihe hari hakajijwe umutekano. Polisi yamishe ibyuka biryana mu maso mu gutatanya abantu babarirwa muri magana bigaragambirizaga mu bice by'umurwa mukuru Abuja no mu mujyi wa Kano mu majyaruguru. Abigaragambya kandi bari ni Lagos bahurira ahantu hagenwe n'inkiko nk'akorerwa imyigaragambyo. Imihanda yari irimo ubusa ndetse n'amaduka yari yafunzwe igihe inzego z'umutekano zazengurukaga umujyi mu kuburizamo ibikorwa by'urugomo. Imirwano ikomeye irakomeje irafasha mu murwa mukuru wa leta ya Darfur y'amajyaruguru muri Sudan. Ingabo za leta zakozanyijeho n'abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Forces muri uyu mujyi wakubititse cyane. Hakoreshejwe ibitwaro biremereye n'ibitero bigabwa kuva ejo hashize kuwa gatatu. RSF mu mpine iri kugerageza gufata ubugenzuzi bwa El Fasher, umujyi rukumbi uri mu maboko y'ingabo za Sudani mu karere ka Darfur. Umugaba w'ingabo za Sudani General Abdel Fattah al-Burhan yamaganye ibiganiro n'izi nyeshyamba za RSF nyuma yo kurokoka igitero cya drone ejo hashize mu burasirazuba bw'igihugu. Ni saa 1:16 mu Rwanda no mu Burundi, n'umwanya w'ikinamico urunana. Kwa Pascal baributswa kwita ku mibereho n'imyigire y'abana babo.
hagati aho duheruka Patrick yamenye ko Nadine atwite yabyifashemo ate n'urunana. ubu se ko ndakomeza nivugije nk'aho tutari kumwe Patrick. Pato ndabizi watunguwe kandi rwose ndagukumva, ariko mbabara niba uburyo nakoresheje mbikubwira byakurakaje. Pato ni ukuri mbabarira, uko guceceka byanteye ubwoba. Kuva nijoro ntiwamvugishije, waraye iburasirazuba ndareba iburengerazuba, nagejeje gukuraho wenda kunca akaboko. Nadine, ndakumva. ndeka. Ni ukuri sinzahugura Patrick, ndabizi ko ugira akazi kenshi. Agnes Salon niyo ikomeye muri Nyarurembo, kandi ndabizi ko ufite abakiriya. Sinzagutesha umutwe ngo nkuvangire mu kazi kawe. Patrick, nta stress nzagutera pe, nzagukunda. Nadine, Karame my king Pato. baravuga ngo iyo mbimenye ari ijambo nuko yaje nyuma. Urumva? Iyo menya ko uzantura mu mutego nk'uyu ngo sinari kugucumbikira iwanjye. Yesu we, oya Pato, wikwicuza rwose ko wangiriye neza, Imana itabyumva rwose. Sinari gutuma winjira mu cyumba cyanjye. Pato, ubwo uricuza koko ni byiza. Urabizi neza waje ngaha mu rugo rwanjye uje gucumbika. Ibyo kuryamana nawe ntibyari birimo Nadine. Ariko kuri umukobwa mwiza kwihangana byarananiye. Ariko mu by'ukuri sinigeze mpenganya ko uzambera umugore. Ndakumva rwose, kandi burasi twe ba mbere byaba bibayeho. Hari n'abandi babana bibagwiririye ntibabuze kurwuba. Niba wumva nshobora kubana nawe ngo nuko utwite, uribeshya Nadine. Ngo iki Patrick? None se umwana wacu urumva byagenda gute? Aho guhere none hanga nsohokera mu cyumba. Ngo iki Patrick? Ndavuze ngo nsohokera mu cyumba ntuzongere no kuhakandagira. Nako no ku muryango ntuzongere kuhareba. Mwashakaga akazehe na muzarase ngo bige mu biruhuko mwari. Niba ari cyo kimugenza byibagirwe, sinamuha abana banjye mu biruhuko bagomba kumfasha imirimo yo mu rugo. Si cyo kingenza mukobwa ja. Wowe n'umugabo wawe nimwe nshaka. Erega n'ubundi nari nabimubwiye. Ahubwo mutubwire icyo mudushakira tukemukira ka tudakererwa da. Niko umutinyuka mutekwiriza ubusa abana bato kuriya koko. Ngo iki? Niko bakubwiye se? Ubwo ko kurumva twatinyuka kugenda tudasigiye abana ibyo barya tukaba dukorera iki kindi koko Kanyabo. Nge nicyo nibaza mukobwa rwose. Niko mukorera iki niba abana banyu birirwa bazenguruka Nyarurembo, abato barira ko bashonje, bakuru babo nabo babakurubana mu nzira. Ariko nyamara rero buriye mu byizi mukwe rwose buriya ngo ntaka batagize wa mugabo we. Kandi rero buriye abana n'abana ntimukemere ibyo bavuze byose ngo mwumve ko ari ukuri. No kuri da. None se ubwo uvuze ko mu bibasigira bakaba bazerera bashakisha ibyo barya ari ukubasebya rero cyane rwose. Wenda nge sinahakana ko baba badashonje, ariko nyine nawe urabibona dufite abana benshi. Ubwo rero tubasaranganya duke twabonye. Ariko ubwo uramubwira amagambo yose kubera iki Pasika? Ariko nibyo nyine tujye tuvugisha ukuri mukobwa ja. Kuvugisha ukuri nibyo dukorera make pe. Tukabahahira ibyo bararira, ariko ibyejo kumanywa ntibivemo. Nawe ufite urugo kandi ntuyoboye ko ibiciro bimeze ku isoko wa mugabo we nawe urabizi. Nese ndakumva. Niba koko mukorera make. Kuki mutayakoresha muhahira urugo rwanyu? Munashakira abanyu bibatunga aho gukorera ayo make ngo muyajyane mu kabari. Uvuze ngo iki Kanyabo? Oya mvuze ukuri. Mvuze ukuri mukobwa ja. Hari ubwo we n'umugabo we musiba mu kabari? Ariko rwose. Ari Kristo na miki Pasika? Wa mugabo we. Wabonye twakubashye rero utangiye kurengera. Wowe urashaka kudutegeka kuko dukoresha amafaranga yacu nta soni. Hano ntabwo ari ku ishuri uvuga ari kwijyana di. Ubu ndi mu rugo iwanjye. Nukomeza kumbwira amangamba urabona mukobwa jana uwo ndiwe. Cyo ndeba nawe urabireba busho. Irikoze kire. Karame papa. Yego, iyo yogosho ishya wadukanyira ni bwoko ki? Niyo umukobwa urangije ayisumbuye papa, njye n'abagenzi banjye twiyogoshesheje kimwe. Hanyuma si iyo myenda itari yawe uhururanye ijyanye. Ni pati yacu yo gusezerana ko turangije ayisumbuye mama. Ahubwo muranyereza nengeye kwiyuhagira. Oya kire, ubanza dusobanurira neza iby'ibyo birori byanyu naho bya gukererwa byo bubiretse. Ngaho dusobanurire. Ni ibirori byacu twateguye byo gusezeranaho papa. Hari ibyo kunywa, kurya n'umuziki, namwe murabyumva turabyina gaturike. Uranyumvira uwo mukobwa wawe busho. Nikoze kire. Karame. Birabera ku mashuri. Ese abarimu nabo muraba muri kumwe nabora? Ku mashuri? Amashuri tuyashakaho iki?
birabera ku isantere ahantu twateguye papa nta by'abarimu kandi twari tubarambiwe imyaka ingahe yose umuntu yirirwa yicaye imbere y'abarimu ntawe ujya kere mama ndavuze ngo ntawe ujya papa se papa iki ko nanjye numva ibyo bintu mwateguye mwenyine ubuyobozi bw'ishuri ryanyu butabigizemo uruhare rwose numva byumva bikaba bikankuka nanjye ibyo bintu ndumva ntabishyigikiye kire ngwiki papa nawe koko papa ugiye kumbuza gusezeranaho na bagenzi banjye ariko se niba mwarashakaga gusezeranaho kuki mutatumiyemo abarimu banyu urumva nta kibyihishe inyuma ntacyo ni ukuri mwimbuza kujya mu birori kandi ndi umwe mu babiteguye mwana wanjye rero uburyo rwose amaraso y'ubutarashukana abantu muri bube muri mwenyine muri urubyiruko murya munywa mubyina nanjye ntava ntayizeye pe nanjye se ntunyizeye papa tuvuge ko nkwizeye sibyo ariko abo muri bube muri kumwe bose simbizeye mushobora kugenda mugamije kwirira mukinywera muhewe mukanibyinira rwose nk'uko bivuga uko mubyina hakazamo ibindi birashoboka da ibyo tukubwira turabizi rwose wa mwana we twabaye bato mwana wanjye nturebere uruhara ngo ugire ngo singize mba muto ibyari ibirori bishobora rwose kurangira ari amarira cyangwa bamwe muri mwe mukazarira nyuma mwumvise mu nda harimo akaremera ntidutekereze ibyo tutatekereje papa rwose ni ugusezeranaho ataceceka aho ngaho musezerana w'ibigize ntawe ujya umva mwana wa ibuka inzozi ufite rwose zo kwiga ukaminuza mwana wa sigaho rwose zitarangirana n'iri joro rero urumva rwose bimwe mu byo uvuga nako ibyo uvuga ndabyemera pe none se nk'ubu abana banyu ntibashoboye gutsinda neza kandi byose bitangirira aha mu rugo mu rugo gute nyine murabizi ko mwohereza abana kwiga nta bikoresho by'ishuri mubahaye abana baza baheruka kurya ibyo bariye ku ishuri ejo ku manywa kuko mwumva abo bana batsinda neza bate ariko se ko baba bariye ku ishuri bagahaga bihanganye bakazongera kurya ejo bibatwaye iki koko kanyaba gusa ibyo urumva bihagije ko natwe tuba turwana no gushaka iby'abarumuna babo batashoboye kuza kurya ibyo ku ishuri koko yegora aho umuhaye ingingo Pascal kuri iyo ngingo irumvikana biramushyigikiye ni ukuri none se erega umwana wawe urayagera ku ishuri aho kwiga agasinzira mwa babyeyi sinzi impamvu mutabyumva iyi mpamvu yatumye batimukira mu mwaka wa kabiri ubu muzara agiye kwiga mu mwaka wa mbere afite imyaka 10 koko yose none azasibe ariko namwe muzamube hafi mumufashe umwana nagera aha mu rugo mumufashe gusubira mu byo yize birambabaje muri make natwe turashaka ko tuba abarimu umwana hano mu rugo ariko si byose ko numva ushaka ko tugukorera akazi se ukwezi nigushira ugahembwa tuzatera iperi wawe tuwugabane ariko se rwose simbasabye kunsimbura mu kazi ko kwigisha umwana mukobwa unyumve neza pe iyo umwana ari ku ishuri mu bumenyi ngomba kumuha ariko ntacyo bwamara ntafatanije n'ababyeyi umubyeyi se ko aba yohereje umwana ku ishuri ikindi kandi abashinzwe n'iki si byose nibyo ntibiba bibaye Pascal reka mbigusubiremo bisubiremo byumve uruhare rw'umubyeyi rurakenewe cyane mu myigire y'umwana kugira ngo abashe kwiga neza no kuzatsinda amasomo ye ku rugero rwagenwe hanyuma urwo ruhare nyine si rwaba yakoze yohereza umwana ku ishuri ariko se kumwohereza rega ntibihagije mubutese ugomba kumwohereza afite ibikoresho byose akeneye kugira ngo yige sibyo ugakurikirana ko umwana yiga ugena umwanya wo kumusura ku ishuri mukaganira na mwarimu umwigisha nyine kugira ngo umenye aho afite intege nke mufatanye kumufasha sibyo se kandi iyo umwana ageze mu rugo ntaharirwa imirimo hagenerwa umwanya wo gusubira mu masomo ukamubaza ibyo yize ukamubaza niba afite umukoro ukamugenera umwanya wo kwiga ko ari ibyo ku ishuri harahagazwe mama we noneho ngo tugomba no kubasura ku ishuri nawe ra gusura umwana ku ishuri ni ingenzi cyane mu myigire y'umukobwa hoshye biga babayo ntabwo ari iyo mpamvu erega ahita anabona ko umwitayeho kandi uziranye na mwarimu we bityo akiga ashyizeho umwete uramutegereje isanye inde ntegereje se kandi bushoboka amvaye umuntu ukomeye ku buryo utamuvuga se reka yesu ye ubu uragira ngo rwose nerure mvuge ko uri Miss Titulaire
ariko shawe ariko abantu b'inyarurembo mana yanjye we. abantu b'inyarurembo iki yego urukundo ni nk'umwotsi burya ntirwihishiranye turayabona ko amakondana rwose ahaha nyensetse ko ibiruhuko by'igihe kirekire byageze noneho urubyiruko rw'anyarurembo rwose ruhishiye iki ese ugira ngo hari n'icyo nari natekereza bushobo reka ye ubu si impeshyi turayibanamo rwose nabo dute niba ntacyo mwabapangiye ubu se ntibatangiye kubibonanye abana b'inaha biga ba mu bigo hirya no hino rwose barahageze batangira kuzerera mubaganiriza naho ubundi ibi biruhuko byajya kurangira rwose bamwe batwite abandi barwaye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ubusinzi bw'inzoga n'ibindi biyobyabwenge rwose byagakora da ndakumva rwose kandi ni ngombwa ko tubashakira ibibahuza kandi bibafitiye akamaro aho kubarekera iyo ngiyo ngo bishore mu byo kubangiza ariko se kutambuka hariya hirya mu gasantere nimugoroba ukabona buri nguni irimo umusore n'inkumi maze wabireba ibyo bintu rero rwose nkatwe b'ababyeyi nokora ukumva umutima urakuriye yewe usho reka numvise ngo abarangije gurupe sikorere ya Nyarurembo ngo bakoze umunsi mukuru wo gusezeranaho yego ariko muri uwo munsi mukuru wumva ngo wabereye muri bare ariko ngo byari ibintu bikomeye cyane wahora n'iki nanjye narabyumvise ngo umunsi mukuru wawe ubwawe ntacyo wari utwaye pe ahubwo nuko bamwe muri bo hari abo babonye basinze utiki anye ngo bari basinze yego rwose ushongo bari basinze byambabaje pe anye bimbwire neza muri abo babonye basinze none haba harimo kirere wanjye nawe yari arimo Patrick urashaka iki Nadi none se ko waje ugahita winjira mu cyumba utariye kandi byahiye pato ninde se wakubiye ko nshaka kurya ngwino urye wiburara ni ukuri nta biryo byawe nshaka mvira ku rugi Nadi Patrick pato sheri Nadina uranshaka wiki ndabizi nakurakaje ariko wiburara kandi natetse Patrick nakubwiye ngo nta biryo byawe nshaka genda wicare ubirye n'umwana wawe ubwo urumva naryo bikamanuka nzi kuburaye kuko umva ntuzongere kunyita sheri na rimwe sindi sheri wawe Nadi urumva simburaye nariye wambabariye Patrick ikimbabaje nuko abantu barenze umwe bamburiye sinumve Nadi sinarinzi ko wantura mu mutego nukuri si umutego ndagukunda Patrick ndahe uzi ko utagira isoni Nadi ndabizi ibyabaye byaragutunguye ariko nyine nabikoreshejwe n'urukundo kandi nzi ko turuhuje naho ubundi rero ukabona n'ikigori ku byo nshaka gukunda n'umuntu nkawe Nadi wivanga umuntu nkanjye kuko ndi umuntu nk'abandi Patrick kandi uko ndi kose nanjye ndakunda niyo mpamvu nagukunze nkanizera ko kukubyarira umwana byatuma unkunda ntumva ko ari umutego wanteze Nadi ndagufasha ariko se umwana yiswe umutego gute koko ubundi se kudasubira bwana wowe ubona atari igihe ngo ugire umuryango ukungana kose ntibikureba Nadi igihe nzagira umuryango ntibikureba na gato uranyumva neza ahubwo reka nkwereke winsunika Patrick rwose wimfata gutyo urambabaza Patrick ibyo bikwereka ko ntanagushaka iwanjye ntanagushaka mu buzima bwanjye Patrick ko yariye karungu nirukana Nadina noneho arerekeza he ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha barakoze bagenzi bacu mu ikinamico runana natwe n'ahangaha turangirije ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatatu twafashijwe na Zabi Croche kugira ngo amajwi yakugeraho ameze neza yeni Prudence Ngyumva wakoze gusangira umugoroba wawe natwe hano kuri BBC Gahuza Miryango uraraharyana